استاد امی пайдоиши дини ислома камтар дар мо маълумот медодем кадом солҳоро дар бар мегирифтанд пайдоиши дини ислом. мақсад ки ами пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам 570 таваллуд шудааст. ана ки пайдоиши дини ислома дар кадом солҳо пайдо шуда? мақсад 610 боша ёки баъди 40 солда. биша кадом агар солҳоро солшумории милодӣ ки гиред 570 пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба дунё омада, баъди 40 сол, албатта ин 40 сол 40 соли ҳиҷрӣ ҳаст, яъне солшумории қамарӣ офтобӣ камтар барвақт мешавад шояд. баъд пайғамбар шуданд. вақте ки пайғамбар шуданд, пеш аз пайғамбар шуданашон аллакай хоб медиданд, шабона 6 моҳ ҳамин ҳодиса шудагӣ аст. хоб медиданд, хобашон мисли рӯзи равшан айнан ҳамун корро иҷро мешуд. бинобар ин дар ҳадис омадааст ки хоб аз 46 як ҷузъи пайғамбарӣ ҳаст. 23 сол пайғамбарӣ кардан, агар оя ба 6 моҳӣ тақсим кунем 46 мешавад. аз 46 як ҷузъи пайғамбарӣ ҳаст. ва инчунин вақте ки охирҳои яъне ки пеш аз пайғамбаришон охир вақтҳо ҳуббиба илайя алхала гуфтанд, барои ман хилват мондан маҳбуб гардонида шуд, танҳо нишастана дӯст медоштам. баъд ба ғори ҳиро мерафтанд. дар шаҳри Макка берун аз ҷои зисти мардум ба як кӯҳ мерафтанд. дар болои кӯҳ як ғори ҳиро буд. ғори ҳиро даромада ҳамон ҷоя худашон аллоҳ таолоро парастиш мекарданд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам пеш аз пайғамбарӣ ҳам мушрик набуданд. мисли мардуми араб бут ибодат намекарданд, ҳайкал парастиш намекарданд, ягон маротиба дурӯғ гуфтагӣ набуданд, ягон гуноҳ кардагӣ набуданд, арақ нӯшидагӣ набуданд, бут парастиш кардагӣ набуданд. дар замоне ки оли пайғамбар набуданд, илмам надоштанд, саводам надоштанд, ин кораи ганда карда ҳам набуданд, балки дар байни қавм Муҳаммадул Амин гуфта шӯҳрат пайдо карда буданд. баъд вақте ки як рӯзе дар ҳамонҷо нишаста буданд, ба наздашон ҷибрил омад ва омада пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассаламро гуфт ки иқра, яъне 5 ояти аввали иқра нозил шуд. дар ҳамонҷо пайғамбар шуданд. тарсиданд, ин чӣ чизе буд? ин ман дивонагӣ расид. тарсиданд, омаданд ба хона тарсону ларзон. ҳазрати Хадиҷа модари муъминҳо болоҳошонро пӯшиданд, гарм карданд ва Навфал гуфтани як писарамак дошт. ӯ олими насронӣ буд ва гирифта омад. гуфт ки гӯш кун аз бародарат, аз писари бародарат гӯш кун, ин ҷияна гӯш кун, чӣ мегӯяд? баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳодисаро нақл карданд ки гуфт ки агар гапат рост бошад, ин гуфт ҳамун номус, ин ҳамун фариштае ки ба Мусо омадагӣ ҳаст, яъне ту пайғамбар ҳастӣ. агар ҳамин гапҳое ки гуфтӣ рост бошад, зуд аст ки яъне ту пайғамбар ҳастӣ. ва агар ман зинда бошам, рӯзе ки қавми туро аз ин шаҳрат берун мекунад, ман дар он рӯзҳо туро ёрӣ медиҳам, яъне ман ҷонибдор аз ту мешам, тарафдори ту мешам, рӯзе ки аҳли Макка туро аз шаҳрат берун мекунад. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳайрон шуданд. гуфтанд оҳои пайғамбара наход одамо бурорад ба ҷои эҳтирому ҳурмат. ава мухриҷияҳум, ҳоли онҳо манам бароварданиам ҳастанд, аз шаҳрам берун мекунанд. баъд Навфал гуфт ки ҳар як касе ки ба он чизе ки ту омадӣ агар ояд, илла удия, магарам душманӣ карда мешавад. ҳар касе ки айнан ба он чизе ки ту омадӣ агар биёяд, магар вай душманҳо дорад, ё кушта мешавад, ё аз диёраш бароварда мешавад. ин суннати ҳаёт аст. хулоса Навфал омада огоҳ кард ки ин айнан ҳамун чизе ки ба ин Муҳаммад омадааст, ба Мусою дигар пайғамбарҳо омадагиаст, яъне Ҷибрил аст. ин ваҳй омадагиаст, ин пайғамбар аст гуфт.
خلاصه همین این اولین روزهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر شدن. بعد وقتی که حضرت خدیجه این سخنها رو شنیدن، اولین شده اسلام قبول کردن. بعد حضرت ابوبکر اسلام قبول کردن، دوستی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. حضرت ابوبکر هم در زمان جاهلیتش، یعنی پیش از آمدن اسلام، یگان مراتب دروغ گفتگی نبود، عرق نوشیدگی نبود، یگان مراتب بت عبادت کردگی نبود. حضرت ابراهیم از جمله یکه پرستان بودن، در ملت ابراهیم علیه السلام بودن. صحابگانی که کم انگشت شمار بعضی مورخان نامشون در کتاب آوردگی هستن، اونا مشرک نبودن، از جمله ابوبکر. حضرت ابوبکر هم در زمان جاهلیتشان، یعنی پیش از آمدن دین اسلام، شخصی پاک بودن. حضرت ابوبکر دوم شده قبول کردن. بعضی مورخان همین نوفل هم از جمله بر وقت اسلام قبول کردگان میگویند. لیکن بعضی هم ممکن ما ندیدیم اسلامش. فقط یک جمله گپ گفت که اگر من گفت پیر بود حضرت خدیجه، ممکن بعد همین حادثه، یعنی بعد پیغمبر شدن چند روز نیستاده نوفل از دنیا گذشت. یعنی آیا نوفل لا اله الا الله محمد رسول الله گفت یا نه ما نمیدونیم، لیکن گفته بود که کاش اگر من زنده می بودم، روزی که مردم تو رو از این شهرت بیرون میکنن، من همون روزا طرفداری از تو میکنم گفته بود. اگر من زنده باشم جانبداری تو میشدم گفته بود. لیکن اون روز به نرسیده، وای الکی حس میکرد که وفات میکنه، برای اینکه چند روز نگذشته وفات کرد، پیر بود. بعد حضرت ابوبکر قبول کردن. حضرت علی در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت میافتند. حضرت علی، حضرت زید ابن حارثه پسرخوانده پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، همچون پسرشان بود، وای قبول کرد. همین خیل یک کس قبول میکرد. یگان آدمی که به خودشان نزدیک هستند گپ گوش میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول دارد، دعوت میکرد. حضرت ابوبکر هم دعوت شروع کردن. همین 10 یاران بهشتی 5 نفرش در دست ابوبکر اسلام قبول کرده است. حضرت عثمان از جمله. سه سببگار اسلام حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت ابوبکر هستند. ابوبکر شروع کردن، خدیجه شروع کردن، حضرت علی شروع کردن، زید ابن حارثه، اینا هم دعوت میکردن. یعنی یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت نمیکردن، اما هر کس حرکت میکرد شناسهای خود و نزدیکان خود دعوت کنه. دعوت سری بود، خاصتا در ابتدای اسلام پنهانی دعوت میکردن. صحبت هم کنن در خانه یگان کس جمع شده پنهانی، یعنی مشرکان نفهمند، سردارای قریش فهمد چی بود دعوت، یعنی آشکارا اجازت نبود. یعنی این دین مقدس اسلام به آسانی به همه جا نرسیده است. حاضرم مثلا آشکارا دعوت کرده نمیشه در بسیاری از منطقه های دنیا. آشکارا که دعوت کرده یا قتل است یا زندان است. چون که او ببینید نوفل چی گفت، هر کسی که به آن چیزی که تو آمدی اگر آید، یعنی هر کسی که به همین دینی که تو دعوت میکنی اگر دعوت کند، و به عذاب گرفتار میشه.